Kompanija Bell Chemicals osnovana je 1997. godine. Proizvodi sve vrste motornih i industrijskih ulja najnovije generacije. Sarađuje sa najpoznatijim svetskim proizvođačima baznih ulja i aditiva i posjeduje preporuke najvećih svetskih proizvođača motora kao što su Volvo, Mercedes, MAN i mnogi drugi. Kako je misija i vizija kompanije konstantna želja za napredovanjem i dugoročno pozicioniranje na tržištu kao pouzdan i prepoznatljiv partner na osnovu kvaliteta, kompanija Bell Chemicals je deleći iste principe poslovanja sa kompanijom Energize izabrala pouzdanog i dugoročnog partnera za izgradnju i projektovanje fotonaponske solarne elektrane na krovovima proizvodnih pogona. Zadovoljni smo saradnjom sa kompanijom Energize i verujemo da kroz društveno odgovorno poslovanje dajemo dobar primjer i drugim kompanijama da smanje emisiju ugljen dioksida i povećaju energetsku efikasnost izgradnjom fotonaponske solarne elektrane.